Zeno je jedan od najoštrijih manipulatora u povijesti Resident Evil serijala, ali njegova arogancija krije najbolesniju ironiju koju je Capcom ikada napisao. Mislite možda da je on nezaustavljivi genij koji kontrolira mutaciju? E pa to je krivo. Zeno je psihopat na biološkom tajmeru. Njegov cijeli plan, svaka laž koju je prodao Grace Ashcroft, vodila je prema trenutku kad je sam sebe pretvorio u potpunu nulu. Ovo neće biti priča o usponu novog boga. Ovo je anatomija savršenog genetskog promašaja. Dobrodošli u novi profil ikone na Joystick Legacy. Danas seciramo Zenoa iz Resident Evil Requiem. Ostavljam površni lore po strani kao i uvijek do sada i idemo ravno u njegov krvotok. Dekonstruiramo Raccoon City sindrom koji ga proždire, razbijemo njegovu lažnu karizmu i objašnjavam vam točan trenutak u ARK kompleksu kada je shvatio da je cijeli njegov život bio jedna velika, patetična imitacija. Dižemo činjenice odmah na stol. Ono što Zenu daje te nadljudske brze sposobnosti nije zapravo usavršeni virus, već bolesna greška. On, baš kao i Leon, boluje od Raccoon City sindroma, ali dok ga Leon drži pod kontrolom, Zeno ga je pustio s lanca. Te crne lezije i mutacije koje mu izbijaju na koži su cijena njegove snage. Svaki njegov nadljudski dash doslovno razdire njegovu staničnu strukturu. On je zlikovac koji glumi profinjenost i kontrolu, a zapravo se raspada izunutra. On ne surađuje s Gideonom iz neke lojalnosti. On ga zapravo duboko prezire, ali ga treba jer očajnički traži lijek za svoje propadanje, vjerujući da je to ipak projekt Elpis. Zenova prava priroda izlazi na vidjelo u trenutku kada dobije ono što želi. Sjećate se onog dogovora s Grace? Obećao je da neće ubiti Leona u zamjenu za lozinku Elpisa. Iste sekunde kad se dokopao podataka, prekršio je riječ kako bi demonstrirao svoje nove moći. Zeno zapravo nema nikakav kodeks, on je čisti oportunist. Vjerovao je da je Elpis ultimativno biološko oružje za kontrolu uma koji će ga učiniti nezaustavljivim. Ali tu Capcom povlači najjači potez u igri. Kada Zeno iskoristi Elpis, slijedi brutalno otrežnjenje. Elpis nije oružje, to je zapravo čisti, usavršeni antiviralni lijek koji poništava sve progenitor viruse. Zeno dobiva točno ono što je biološki i trebao, izliječenje od Raccoon City sindroma, ali cijena je stravična. Lijek mu u sekundi briše sve nadljudske moći i u tom trenutku najveće slabosti, pred raspadajućim zidovima Arka, pojavljuje se Gideon. Zeno ga pokušava suočiti sa saznanjem u Grace, ali Gideon ga presjeca samo jednom riječju: imitacija. Gideon ga eliminira ne kao prijetnju, već kao deklasificiranog, bezvrijednog, običnog čovjeka. Zenova smrt tako nije herojska, to je egzekucija patetične greške u sustavu. Zeno je mislio da je bog, a bio je samo pokusni kunić, ali pravi mastermind iz ovog kaosa, Victor Gideon, igra potpuno drugačiju igru s Grace Ashcroft i klonovima iz sirotišta. Ko je zapravo Gideon i kakvu je bolesnu viziju imao za Grace? Kliknite na video Gideonu na ekranu i idemo dublje u cijeli ark. A ako želite secirati kako je FBI analitičarka uopće preživjela ovaj horor, skočite na video Grace. Bacite like, pretplatite se na Joystick Legacy, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav ljudi, bok!